Sedaj pa so na vrsti učenke in učenci osnovne šole Olge Meglič, predstavljajo našo sosednjo državo Madžarsko z glasbeno-plesno točko na temo Madžarske. Budimpešta slovi kot ena najlepših evropskih prestolnic in ni samo glavno in največje mesto države, ampak tudi politično, ekonomsko in kulturno središče. Ponaša se z bogato 2000-letno zgodovino in slikovito lego o prelepi modri dolavi. Budimpešta je tudi mesto glasbe, tako moderne kot klasične. Na Kraljevi glasbeni akademiji v Budimpešti, danes znani kot Listovi akademiji, je študiral tudi Bele Bartoka, znan madžarski skladatelj in pianist, čigar skladbo vam boste zaigrali Tudi in Gabriela. Za njunim nastopom pa vam za pokušino ponujamo tudi modernejše ritme. Se bo naša plesna skupina OŠ zapecala v zvokih pesmi Leđen Uč pevke Žeda. Budapest is one of the most beautiful European capital cities, and it's not only the biggest city in Hungary, but also the political, economic and cultural center of the country. Budapest has a rich 2,000-year history, and it lies on the river Danube, which divides it into two parts. Budapest is also the city of music, not only classical but modern as well. The famous Hungarian composer Bele Bartoka, who studied at the Royal Academy of Music in Budapest, is the author of the Pillow Dance, which two of our students, Aldina and Gabriela, will perform for you. After their performance, we're offering something new, more modern. Our school dance group Ausha will dance to the tunes of Leđen Uč by Hungarian pop artist Žeda. Budapest magyar ország fővárosa. A város a magyar politikai, kulturális, kereskedelmi, ipari és közlekedési központja. Budapestnek több mint 2000 évi története van a szép kék Duna partján. Budapest jelen város klasszikus